Kultura je nešto što je potrebno svakom čoveku. Ona je, kao što je jednom rekao glubac Petar Božović, kao staklena bašta. Kad se jednom ugazi i polomi, decenije su potrebne da se popravi. Zato je obaveza svih koji o kulturi odlučuju ili se kulturom neposredno bave, da se prema njoj odnose pažljivo i ozbiljno, jer su stvorena kulturna dobra svedoci istorije koji mnogo toga govore o jednom narodu ili čitavoj civilizaciji. Jugoslovenski pozorišni festival čini svake godine Užičane privilegovanom publikom koja ima priliku da vidi najbolje pozorišne predstave sa područja nekadašnje Jugoslavije koje komuniciraju bez prevoda. Umetnici sa tih prostora dobijaju priliku da se upoznaju, razmene iskustva i otvore vrata saradnje u oblasti kulture koja ne voli granice i ima potrebu da stigne do što većeg broja ljudi. Pozorište može da nas nasmeje, rasplače, ali ono što je najvažnije trebalo bi da nas natera na razmišljanje i promišljanje. Kako da razlikujemo dobro i zlo i šta nam je činiti da budemo bolji kao ljudi i da se bolje razumemo. Ono je uvek u funkciji mira i pomirenja i borbe protiv predrasuda i pogrešnih mišljenja. Neophodno je samo da bude slobodno i ostane hrabro da nas prozove, podstakne i probudi u nama duboke emocije i natera nas da se suočimo sa sobom i svetom u kome živimo.